President's rule thamkibase koigi laiba August ki date 13 dadi tha taruk se chap chana phagadorabani but tha taruk se phakraba matungda makhata na mok 6 months na mok president's rules the extend taruk pa yabagi condition se leina khan bibra hojiki leriba situation se daiba tare koigi manipur da popular government ama sembi u habagi pose koigi harga praja singna demand taraga masi kholaw laraga su labani hoji fawda koigi makoigi oiba magic number koigi majority MLA Mr. Leina koigi hoji fawda makoigi oiba popular government ama semba ngamdana leiba but nakalamorom dana koigi ku KNP manipur na koi hokiba nami kharani da habe tare koi mokoi yobe press release amada koigi laiba kuki gi MLA sing se MLA tara se koi popular government ama sem na bagi charang na pathokla ibasida koigi mokoi yobe yawo yaro habagi threat ama khak tawgi basu laire adoi taragadi hojik center na popular government sem makkani habagi post se kidang thazaba wat pa habe tare koi mamang da union home minister na phone ki bada manipur gi laiba crisis ana resolve tawna bo honara matung da akhoi popular government ki pot se lakani habagi wafun so phone ki basu laire bani but hojik lai basi August ke date 13 da dekho gi president's role se 6 months complete oi gador bani makata na 6 months amok we extend torakani habagi asal lai bi bro jagyo opinion kamai thamini akhoi rajniti haibasida oithokta ba haiba ampolite anything ama hayang re tholok bi hai madudi prediction da koi haiba ngamde mayam puno maki apa mani government ama lingu hayang lingu ngam su oisino but aigi thajabadadi manipur da leribo government ki hojik leba PR se koi political crisis nate mamang soi haijagre haidi Congress na BJP da yawi BJP na Congress host trading tawna dana MLA masing suba sudabagi crisis nate ba MLA majority lady command lady leba kai bi wafam ne ba aduna leba kai bi wafam oi bani na lebak sigi praja misibu saga ai chamang da lebak sigi leriba miyam ase idea manipur se masina phajana stand tawna lepi raga da he nongala government dum obi yes masi ka shuna te ba but madu oidana ba haidana center di thawaina ka thillaga leirin ne ba anandi moi consolidate taw manipur ma thamba hai buse yam pam da pot am ne ba since India had create taw dagi manipur gi leriba issue sing ase mon naina rak podagi manipur si hana sovereign kingdom moina mai ASEAN South Asian East Asia sidai da ko magi might ama lejaraga lakpa madugi people oibanina madu soidana India gi hayeng kano sida threat tor kadra haiji mogi akiba ma moida lejabanina ko adugi potu lakpa kansida idea of manipur si phajana fulfill tawraba idea of manipur si phajana mogi self sustainable economy adigi magi leriba mayam sing asi phajana tawgiba ngomtar gadi soidana magi keno do magi nation do madi keno torokani maramdi hojik leriba posi akoi manipur si India dagi yawi dabuni have stand sama la loba mayam sing asina pukhalatana kotana la edana ko tawuda bo akoina yawi daba manipur se kamai taw manipur no have design taw ngam da madu design taw ngam handa badu ne center gi problem se madu akoi gi economy policy na cry da leini leidana ko adigi de akoi gi leriba foreign relations na kamai taw ni ko ni haiba people the convince taw ngam handa bagi tham da leheli se sigi posi ne ba yam luri se aduna masigi posi hek lakhi ba taragadi India da so threat ama leibani na madu laktana mo hona bai se moi gi mathau oiraga dum leibane aduna adugi pot mayam singa se masi akoina wakan khanba tabani khangba tabani aduna maram kana hojik leriba pot singa se center na hojiata atu adu ada to wire tor kada ba mande adum mai agas ki tang trom doida ma thatar pha targa su madu thatar amaga dum extend to ya bani tha hum unlimited suspension se ko adi even chahi ma phare na khalo ne sahi ma pharen khalo moina hairisi constitution gi matungi na sahi ama phaba yade sahi ama phaba nomwalingai da popular government amana leiba natragana assembly job to ba haibane ba constitution gi leiba pose adu ordinance ama sema ko India gi keno sidi semdok pa yate haiba ainam ta leiba na te manipur gi ordinance ama adum parliament ta moi government kano na president India gi president notification thoga adum ordinance ama semaga sini haiba mai kenom da dum sema kandu da pot dum satharaga bostu to gi da su yai assembly do dum mai gi leriba tam si loi bo MLA si hinga laga adum vote to gi da su yai mathang gi MP election da BJP gi pangal se akoi sumaina leibani noi manipur ji thajau ga na moi gi leiba manipur BJP gi might ama India gi hol keno si ulla kandu da BJP keno to na bo khona ra su yai leidana ko on na traga na hojik leiba condition si da khara phare Paramina masi BJP ki kai position se matang gi lakare bo sida magi hena
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯝꯇꯪ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯟ ꯅꯨꯡ ꯑꯗꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯀꯩꯀꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯟ ꯑꯣꯜ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯟ ꯑꯣꯜꯂꯤꯕꯗꯨꯗ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯚꯣꯠ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯟꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯟꯗꯣ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯂꯨꯝꯃꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯟꯒꯗꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯗ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯃꯁꯤꯅꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕꯗꯨ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯨꯈꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕꯗꯨꯅ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯤ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯦꯞꯄꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯥꯏꯁꯤꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ MLAꯒꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯤꯛꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯉꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯖꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯉꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ